bibatiranije ibyo ngibyo bipakiye muri mwebwe, ibyo byabyo ni ukubyihana. Niba mudashaka kwihana muzarimbuka. Nta mbabazi nyuma y'urupfu, nta mbabazi. Yesu niyaza nta mbabazi zaba zikiriho. Mwene data, uba ufite amatwi yawe abiri, ukaba ufite n'ubwenge bwawe, niwihana uve mu byaha, ureke kwizingira mu byaha. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice 14 ku murongo wa 66 gushitsa kwa 72. Yesu nashimwe cyane. Tudatinze reka dusenge Imana hanyuma tubandanye. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye Data ukuntu ngiriye neza. Haleluya. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze undungikire umwuka wawe wera, maze Mwami Yesu Kristo anshigikire mu ijambo rya mwivuga butumwa mu murimo wawe, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Data wa twese uri mu ijuru, Mwami ndasenge bagiye kumviriza ijambo ryawe. Mwami Yesu ndakwinginze utegura imitima yabo. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ubatandukanye n'ikintu cyotuma batumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu urakoze Data wa twese. Ndakwinginze Mwami ubwiza bwawe bugaragare hano hantu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Petero yihakana Yesu. Yesu nashimwe. Petero akiri mu rugo ahahera hepfo, haza umwe mu nshoreke z'umuherezi mukuru. Abonye Petero yota umuriro, aramwitegereza, aramubwira ati, nawe nyene mwari kumwe na wa Munyanazareti Yesu. Nawe arabihakana ati, sinzi icyo uvuze, singitahuye. Maze arunguruza ashika mu bikingi by'irembo, inkoko irabika. Ya nshoreke imubonye itangura kongera kubwira abahagazeho ati, uyu nuwo muri bo. Nawe yongera kubihakana. Maze hahise akanya, abahagazeho bongera kubwira Petero bati, ni by'ukuri uri uwo muri bo, bitaye ko uri umunyagalilaya. Nawe atangura kurahira arisiba ati, uyo muntu muvuga sindanamuzi. Uwo mwanya inkoko ibika ubugira kabiri. Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itaragereka uja kunyihakana gatatu. Abyiyumviriye ararira. Amena. Reka ano magambo ndasubiremo ku murongo wa 71 n'uwa 72. Nawe atangura kurahira arisiba ati, uyo muntu muvuga sindanamuzi. Uwo mwanya inkoko ibika ubugira kabiri. Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itaragereka uja kunyihakana gatatu. Abyiyumviriye ararira. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana ikora avuga inkuru zande za Petero na Yesu. Haleluya. Petero yarihakanye Yesu. Yamara mwene dateka ndakubwire, umukristo uko ari kose hari bimuranga kari umukristo. Haleluya. Imvugo, indebo, intambuko. Yamara uri umukristo nyamukristo hariho ibikuranga. Yesu natugire neza. Turi cyete gisomeka,
gisomwa n'abantu bose, ntabwo gisomwa n'umuntu umwe. Yesu nashimwe. Uyu Petero yabwiwe ko ari bwihakane Yesu. Yari umugenzi wa Yesu, yari umukunzi wa Yesu, ariko ntabwo yari azi ko yo kwihakana Yesu bivanye n'urukundo yamukundaga. Petero nubwo yagumye yihakana Yesu, abamubona bose bamenya ko ari umwe mu bigishwa ba Yesu, bamenya ko ari umwe mu bigishwa ba Yesu, kubera ko hariho ibimuranga, imvugo ye, intambuko, ukuntu ameze, byaramuranga ko ari umwigishwa wa Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ariko abakristo b'iki gihe ntushobora kumenya ko ari abakristo, ntushobora kabisa kumenya ko ari abakristo. Imvugo, intambuko, indebo, ukuntu basa, ntabwo ushobora kumenya ko ari abakristo. Haleluya. Petero yaramwihakanye inshuro zingahe? Mwene data, nawe uri muranyumviriza, hari ibyo uri kurakora biriko birihakana Yesu. Nawe uri muramwihakana, uri muramwihakanisha ingendo yawe, imvugo yawe. Muririmba mwarihakanye Yesu, muvuga ubutumwa mwarihakanye Yesu. Uko kwikinisha kwawe kwihakana Yesu, ikintu cyose kibi uri murakora umenye ko cyihakana Yesu, ubu uri murihakana Yesu. Haleluya. Ntimuganzwe n'akameremere kanyu, ahubwo mwemere kuyoborwa n'Umwuka Wera. Yesu natugire neza. Mwebwe ntabwo muriko muremera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ariko muriko murashaka kuyobora. Mufite amarari y'imibiri, murasambana, ubusambanyi bwawe bwinshi mu rushengero, ukwikinisha kwarushirijeho. Abasore n'abakobwa muriko murikinisha mu bwinshi, ubu kugira ngo uronke umukobwa w'isugi. Nibibazo kubera iki? Abakobwa barikinishije nta busugi bagifite. Yesu natugire neza. Kandi murakora ibyaha mukaguma muvuga ngo muri abakristo, mukora ibyaha mukaguma mwiyorobeka mukavuga ngo muri abakristo, mukaguma mukora umurimo w'Imana, muririmba, mukabambere kudiakona mu gitondo, mukabambere gupanga intebe, mukabambere kuvuga ngo ndi umukristo, yamata bukristo mufite muri mwebwe. Hari ibintu Imana ibagayako, hari iby'Imana ibagayako. Bene data, nimwisuzume. Petero yibutse amagambo Yesu yamubwiye, ararira, arasaba imbabazi, ararira, arerekana umubabaro nguko yihakanye Kristo. Ariko wewe wovuga kuri umukristo, washaka ubusambana ndi umukristo, washaka kuba wikinisha uri umukristo, iryo zina rya ndi umukristo niryo uguma witwaza buri mwanya, niryo uguma witwaza. Mwirirwa mu bapfumu, mugaca muja no mu rushengero, mugatwara ubuheko, mugatwara imiti ugira ngo mwice bagenzi banyu mu rushengero. Uri umwicanyi maze ukaguma uvuga ngo uri umukristo. Ibyo byose uri murakora, ibyo byawe uri murakora, uri wihakana Kristo. Ibyo byose biko birihakana Kristo. Yesu natugire neza. Mumwihakana buri munsi, buri mwanya. Mu buzi bwanyu mwifata nabi, munezezwa nuko mugenzi wawe mwirukana mu kazi, udodobereza mugenzi wawe, umwagiriza ibinyoma, kandi ukaguma uvuga ngo uri umukristo. Mwene data, uri umukristo nyabaki? Uri umukristo nyabaki? Niba mudashaka kwihana ngo mureke ibyo byaha byanyu, muzaja he? Muzaja n'ijuru ryahe muzajamwo? N'ijuru ryahe muzajamwo? Ubwo rwangano ufite muri wewe, wa mugabo, wa mugore, wa musore, wa mukobwa we,
iyo umuntu akugiriye nabi ntushaka kumubabarira, hari umuntu wabitse mu mutima wawe utababariye ngo nuko akugiriye nabi, ntushaka kubabarira mugenzi wawe ariko ngo ndi umukristo. Bene data, nimwihane. Umuntu wese adashaka kwihana nta juru afite. Haleluya. Umuntu wese adashaka kwihana nta juru afite. Niba se ufite umuntu akugiriye nabi ukanga kumubabarira, ni gute nawe Imana yakubabarira kandi wanze kubabarira mugenzi wawe? Nimubabariranire, niho na so mu ijuru azababarira. Ariko mufite umujinya, mufite mbese mugendana mbese. Haleluya. Mugendana ibintu bibi muri mwebwe. Yesu natugire neza. Mukobwa, urazi ngo nabagabo bangu umaze kuryamana nabo. Musore, urazi ngo nabakobwa bangu umaze kuryamana nabo. Ariko ugumupakira ukabirimbana, ukabikorana umurimo w'Imana, ibyo byose ukabikora. Hari ibyaha upakiye, udukondomu, udupiridanse, ugasanga ugenda n'amapiridanse ukavuga ngo uri umukristo. Nimwihane ibyo byaha, ibyo mwapakiranije, ibyo ngibyo bipakiye muri mwebwe, ibyo byaha nuko byihana. Niba mudashaka kwihana muzarimbuka, nta mbabazi nyuma y'urupfu, nta mbabazi. Yesu niyaza nta mbabazi zaba zikiriho. Mwene data, ufite amatwi yawe abiri, ukaba ufite n'ubwenge bwawe, niwihana uve mu byaha, ureke kwizingira mu byaha. Yesu natugire neza. Mugende mubesha bagenzi banyu, wa musore we, n'abakobwa bangana iki umaze gutendeka, wa mukobwa we, n'abasore bangana iki uri muratendeka. Umubwira ngo ndamugukunda, ngo nzakubera umugore, ubundi ngo ndagukunda, nzakubera umugabo. Ubwo uri murabesha, abo bakobwa bose wabapakiranije, ngabo bose ngo uzabera abagabo, ngabo bose uzabera abagore. Abasore wapakiye kabisa, umwe mukuraho isaha, ubundi ukamukuraho inkweto, ubundi ukamukuraho umwenda, ubundi ukamukuraho amavuta. Wa mukobwa we, abo basore uzabajana hehe? Abo basore uzabajana hehe? Ibyo muri ko murikoza, mukavuga ngo muri abakristo mwicaye mu rushengero, mukavuga ngo muri abakristo mutendeka abasore bangahe? Wa mujura we w'umukobwa wandyaryawe. Ibyo reka ndakubwire, niwihane bicitwa uyu munsi, niwihane nushaka Imana bigishoboka, naho Imana ije kurandura ubwo bwanyu muri ko murakora. Umusore ukamubesha kabisa, akicara ziko afite uwo bakundanye. Wabesha uriya, ubesha nujya, ubesha nuriya, abasore kari batanu bose bazi ko bazagutora, kandi ukaguba uvuga ati ngo nta wundi mfite, sheri nta wundi mfite. Mwene data, ubwo buryarya bwawe, ubwo bujura bwawe Imana izagutwika. Warononye imitima y'abantu, wononye imitima y'abasore barenga bangahe. Wemereye urukundo ngo urabakunda, ariko ntubakunda, ushaka kubakuramo ibyabo, amafaranga, amavuta, imyenda, inkweto. Ibyo byose nibyo urimo urabavanamwo, hanyuma ngo urabakunda. Niwihane, nimudashaka kwihanura rimbutse. Wa musore we nawe, abakobwa banga umaze gukubitagura inda, ugiye kuresha ngo ntago mfite uwo dukundanye, ukagenda kundi ngo ntago mfite uwo dukundanye, ukagenda kundi ugenda ubabesha, niko muryamana bakubita inda, ugumukubita inda, ugumuta. Abakobwa bagira nka 10 bose afite inda zawe, wateye inda, watendetse. Vuga ngo urabakunda, ubakunda bwahe wewe? Ubwo buryarya bwawe, ndakubwiza ukuri, Imana izakurandura.
nimwihane bigishoboka. Mwene data iyi message kujeho, niwihane bigishoboka, nushaka Imana bigishoboka kibonwa, nimureke kuba indyarya. Mureke kuba indyarya. Ukubise uyu nguyu inda, wamenya ko afite inda, ati nuyikuremo, ngo nta mwana nkeneye, ngo ntabwo nari bwagere ko mbyara. Ariko urumva koko ukubise uwundi inda, ngatireka da, ti ntanda nkeneye izi saha, ti ntabwo haragira ko mbyara, yikureyo. Umaze gukuza y'inda zingahe? Uba kubita inda kurayo, kubita inda kurayo, kubita inda kurayo. Hanyuma ukavuga ngo umukristo, kandi ukaguma wicaye mu rushengero, ukaguma wicaye mu rushengero. Ibyo muriko murakora biriko birihakana Kristo. Iyo ubeshe uba wihakanye Kristo, uri umujura wihakana Kristo. Nimwihane bicitwa uyu munsi bene data, mureke kwibohera ko ibyo byaha byanyu. Umwami Yesu ashaka ko mwihana. Umwami Yesu ashaka ko mwihana. Yesu nabagire neza. Kobwa mugenda mwanikiye amabere, abagore ugasabanikiye amabere bambaye ubusutiya, imizi y'amabere igenda igaragara ngo ndi umukristo mawe. Nguru umukristo, nayo mabere yawe wanikiye uri muranikira amabere, wereka abasore n'abagabo ari hanze amabere. Nguru umukristo, amatako wanikiye mawe, mbe uri kurabereka ko ufite itako ryiza se, iryo wujijeho mukorogo se. Reka ndakubwire, niba udashaka kuryanura, Imana izarikwanurira. Mawe imyenda iteye isoni, amabuno mukabanika, ngo namwe ngo reka ndababwire, niba mudashaka kwambara imyenda muberanye, Imana izabarandura. Ibyo murabikora igaceceka, mukibaza yuko muhwanye, iza ibahanira byose bishimbere na y'amaso yanyu uko bikurikirana. Familia planning, mwirirwa mu ma familia planning, ngo ntagari icaha disi. Aho usenga mbese barabahaye freedom, mbese ushatse agenda muri familia planning, ushatse ukabyara abanaba, nawe ukavuga ngo urunguri mwonguraje mu ijuru, ukavuga ngo umugenzi uje mu ijuru, uguma wicagura ngo nangungura umukristo wahe. Reka ndakubwire ngo wewe urirwa muri familia planning, nta juru ufite keretse wihanye. Imana igufitiye umujinya, nimwihane by'ukuri, nimwihane. Abantu babitse ubusuko mu mitwe yabo agashaka ibitambara nawe mburi kurabesha nde. Ntabwo ushobora kubesha Imana yo mu ijuru, kubera ko irakubona, irazi ko hari ibyo uhishije mu ibyo bitambara wambaye. Imana ibagire neza. Mami minwa ukuntu mwisi nk'ibyo byonye muzabijana he? Nirihe juru rizemera abantu bibakosoye Imana? Abantu bakosoye Imana nirihe juru izabemera? Iyo byose biva kwa Satani, ko mugwa mubyisha mugaca muja no mu nzu y'Imana, muzaja hehe? Ese nk'uwogira umwaka ugapfa, mwene data konzi ko urupfu rudatanga randevu, wogira umwaka ugapfa woja hehe? Nimusige byose mukurikire Yesu. Nimusige byose mukurikire Yesu. Imana ibagire neza. Petero yibutse ko yakanye Kristo. Petero yibutse amagambo Yesu yamubwiye. Ararira. Mwene data, nawe warukwiye kuja kurira ugasaba Imana imbabazi, naho ubundi ntaho uri kurava, naho uri kuraja. Reka kwibesha ngo umukristo utariwe, yamara ikuzimu harakurindiriye niba udashaka kwihana. Indyarya zose zizarimbuka.
zizarimbuka. Muguma mwicira abantu mu bitekerezo byanyu, mukabimbira neza, mukabahamba. Nongura umukristo, ibyo byose mukabikurana umurimo w'Imana, mukabikurana umurimo w'Imana. Nimwihane, nimwihane. Imana ishaka ko mwihana. Umwami Yesu araje. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arayizi, buri muntu arazi ibyo arimo arakora bitanezeza Imana. Uyu ni umwanya wo kwihana. Wewe uzi ko uri mu nzira mbi, wewe uzi ko uri kurihakana Kristo, umwihakanisha ubwo busambanyi, umwihakanisha ubwo buryarya, umwihakanisha ubwo bwibone bwawe, uko kwisiga udukanta, uko kwisiga uduproduwi. Mbese niba uzi ko uri kurihakana Kristo, utwo dupatoro twanyu, niba umviriza, nimwihane. Mwabasore mwe, izo miregezo muri ko murambara, ibyo bisunzu mwashize ku mitwe, za mohoke, izo tattoo muri ko murishira ku mibiri, ibyo byose muri ko murabikora, nimwihane. Imana ibabarire. Nta muntu afite tattoo azigaje mu bwami bw'Imana keretse yihanye. Yesu natugire neza. Haleluya. Imana yo mu ijuru ishaka ko buri muntu yihana akava mu nzira ze mbi. Imana yo mu ijuru ishaka ko wa musore we wihana, wa mukobwa we uko kwigisha kukabireka, wa mumama we uko kwambika ubusura umukecuru wemwe ukabireka, naho ubundi Imana izakurimbura. Kwambika ubusa uri umukecuru kandi witwa ngo uri n'umukristo, umukristo yambara ubusa wamubonye kwande? Wa mukobwa ubwo bujipo bwanyu muriko murambara ngo nuko bugera ku mavi, mwambare amajipo ababereye, abakwiriye. Yo emva mureke kwambara ubusa, mawe utuvipo ngo tugeze ku mavi nayo ngurambaye. Muze mutinya Imana, by'ukuri mutinya Imana. Naho ubundi iyo mudashaka kwihana, Imana izabarandura. Mwihane bigishoboka, mwihane mukiri bazima. Wewe ukiri muzima, Imana igushigaje kugira ngo utunganye ibidatunganije. Niba udashaka kubitunganya, dore inkota y'Imana iri kubikanu byawe, inkota y'Imana iri hejuru yawe. Buri muntu niyihane by'ukuri, niyihane. Iki ni igihe cyo kwihana, ntabwo ari igihe cyo kwidegembya. Iki ni igihe cyo kwihana. Isi yarabatwaye ngo ni iterambere rya hehe? Yesu Kristo ntigera hinduka. Yesu ntigera hinduka, kandi ntagakiza ko mu bukene, nta nagakiza ko mu bukire. Agakiza n'agakiza ntabyo kwitwaza ngo ni iterambere ryahe. We wa mukristo we, niba uzi ko Yesu Kristo atahinduka, ni kwe iki wewe witwa ko umukristo uhinduka? Wihindagura. Nimwihane by'ukuri, nimwihane. Tugiye gusenga. Uwera Data, mu izina ryawe Yesu, ndagushimiye Data. Ano magambo ndakwinginze yaherekeze kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibagiye neza, ibahe kwihana rwose mu izina rya Yesu.